Hamaze kumenyekana ibiganiro byaganiriwe Zanzibar hagati ya guverinoma y'u Burundi n'iy'u Rwanda. Ku rundi ruhande Goma ikibazo cy'umutekano muke kirarushaho gufata indi ntera ibintu byakomeye. Sibyo gusa kandi ku rundi ruhande Kinshasa yamaze kwemera ko itsinzwe urugamba nyuma y'uko Colonel Kazarama yahishuye impamvu yatumye asubira muri M23. Ibi byose mbabwiye ndaje tubiramburire hamwe. Wibuka gukanda subscribe no kuri buto y'umutuku ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye ku mutekano, politika na diplomasi. Mba nabateguriye mbahaye ikaze. Guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Burundi ziyemeje gukemura amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu byombi bitabaye ngombwa ko haza abahuza. Iki cyemezo cyafashwe ku itariki ya 6 Nyakanga 2024 ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwarerane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahuriraga muri Zanzibar na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro. Iki kiganiro bari bagiranye cyitabiriwe kandi n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General James Kabarebe. Icyo gihe bari bitabiriye umwiherero w'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Mu magambo ya Nduhungirehe avuga ku kiganiro cyabereye Zanzibar yagize ati ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi nabwo twagiye kukiganirira muri iyo nama kuko mbere y'uko inatangira twaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro twumvikana ko ikibazo cyacu tugiye kukiganiraho hagati y'ibihugu byombi nta muhuza ukenewe kuko ibihugu byombi bihuje ururimi bihuje umuco. Twumvikanye ko tuzahura vuba aha kugira ngo tubicoce. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko umwanzuro w'uko bahagarariye ibihugu byombi bazahura ariwo wagejejwe ku bandi ba minisitiri bari bitabiriye umwiherero, hanyuma bemeranya ko uku guhura kuzaba mbere ya tariki 31 Ukwakira umwaka wa 2024 nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC. Guhura ko abahagarariye ibihugu bifitanye amakimbirane biri mu mahame ya EAC kuva yashyirwaho, aho ibihugu bigeze byemeranyije ko mu gihe hari agatotsi kaje mu mubano wabyo bizajya byicarana biganire ku mubano mu mahoro ku buryo bwo kubicoca. Ku rundi ruhande ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati yo kuwa 3 ku itariki 10 no kuwa 4 tariki 11 Nyakanga abantu 2 barapfuye abandi 3 barakomereka barashwe mu gihingwa zigera ku 10 zibwa muri komine ya Karisimbi aho ni mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Abakoze ibyo byaha bakomeje kutamenyekana ariko abaturage baramagana ubwiyongere bukabije bw'amabandi mu duce twinshi two muri uyu mujyi. Nk'uko tubikesha Radio Okapi kuwa 4 mu gitondo hagana mu masaa 8 za mu gitondo habaye urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gace ka Kasika hafi y'ikibuga cya basket. Umugabo umwe yarasiwe imbere y'urugo rwe abandi bantu 2 bari kuri moto bahita bahunga. Ibibazo by'umutekano muke bikomeje gufata indinera mu mujyi wa Goma kuko n'umucuruzi w'imigati yiciwe ngo mu mujyi wa Goma ngo nyuma yo gufatwa n'amasasu yarashwe n'abantu batari bamenyekana. Urusaku rw'amasasu rukomeje kuvugira mu mujyi wa Goma rumaze guhitana abatari bake no mu gace ka Mugunga hakomejwe gukorerwa ibikorwa by'icarubozo ngo n'ubujura bukabije kuko mu mazagera ngo ku 10 yamaze kwibwa. Sibyo gusa kandi kuko na Colonel Vianney Kazarama Kanyamuhanda wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23 yamaze gusanga abagenzi be ku rugamba. Kuva mu mwaka wa 2013 Colonel Kazarama yabaga mu gihugu cy'u Rwanda aho we n'abagenzi be bari barahungiye nyuma yo gutakaza umujyi wa Goma. Uyu musirikare Colonel Kazarama akaba yamaze kwemeza ko yamaze kugera ibunaga kwifatanya na bagenzi be ngo bafate umujyi wa Goma. Afande Kazarama mu kiganiro yahaye Bwiza TV mu kwezi gushize yari yavuze ko yiteguye gusubira ku rugamba mu rwego rwo guha abagenzi be umusada. Yanakomeje ku mpamvu yatumye atinda gusanga abagenzi be ari uko yararashwe akirwaye kuko ubu yamaze kuba kajorite. Colonel Kazarama kandi yahamagariye abasirikare bagenzi be kwirengagiza kuba mu myaka irenga 10 barasubiranyemo bakarasana bagasanga abagenzi babo mu rugamba ubundi bagafata umujyi wa Goma bagahirika ubutegetsi bwa Kisekedi. Sibyo gusa kandi ku rundi ruhande M23 ikomeje kwesa imihigo ngo yigarurire umujyi wose wa Goma mu masaha make cyane ikaba yamaze kubanza gufata ikibuga cy'indege cya Goma.
Nanone kandi ku rundi ruhande perezida wa Kenya William Ruto yirukanye abaminisitiri bose bo muri leta ye nyuma y'igihe muri iki gihugu hari hamaze iminsi hari imyigaragambyo idasanzwe yasize yangirije ibintu ndetse n'abantu babarirwa muri mirongo bakasiga ubuzima. Mwabyumvise ko twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banatwe ukana subscribe ni club buto mutuku kore no kunzogera tubane mu makuru mba nabateguriye nguhaye ikaze. Ni igitero kidasanzwe cyangirije ibibuga by'indege mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye kuva ku munsi w'ejo hashize tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi kugeza kuri uyu munsi. Indege n'izirava Goma ngo zibe zagiye Butembo na Beni. Bikaba bivugwa ko ibi bibuga by'indege byagabweho igitero cyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nkuko bivugwa nuko indege zagize ikibazo cyo kugenda. Amakuru ava muri ibyo bice akaba avuga ko abapilote bamenyereye ziriya nzira ari bo barimo kugenda bakoresheje ubundi buhanga atari ubwo gukoresha GPS. Bikaba byemejwe n'abanyamakuru bo muri ibyo bice bavuga ko umutwe wa M23 ari wo wagabye igitero ukoresheje ikoranabuhanga ridasanzwe ryangiza systeme ya GPS ku gice cya Goma, Beni na Butembo. Nkuko byatangajwe na sosiyete y'indege ya Goma, Beni na Butembo yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege. Yagize iti twahagaritse by'agateganyo ingendo z'indege zerekera Goma na Butembo kubera ko indege mu kururuka biri kugorana. Turatekereza ko GPS yavangiwe mu bice bimwe na bimwe byo muri Grand Nord biri kuberamo intambara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kugeza ubu aya makuru leta ya Kongo ntakinira yatangazaho, yewe na M23 ntakirabivugaho nubwo ikomeze gutungwa gatoki n'abanyamakuru bo muri ibyo bice. Sibyo gusa kandi kuko turakomereza no ku butaka bwa Kenya aho abaminisitiri bose bo muri leta ya Perezida William Ruto birukanwe. Aya makuru yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane itariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Nkuko byemejwe na Perezida William Ruto ubwo yatangaje ko Vice Perezida w'iki gihugu Rigati Gachagua n'umunyamabanga w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Musalia Muvudadi aribo bagumye ku nshingano zabo. William Ruto kandi yasezeranyije abanyekenya ko guverinoma nshya izashyirwaho izakemura ibibazo byose n'impungenge by'abaturage bari bamaze iminsi bari mu myigaragambyo. Uretse kuba uyu mugabo yirukanye ba minisitiri, yirukanye kandi n'umugenzuzi w'imari ya leta. Avuga ko za ministeri zizaba ziyoborwa n'abanyamabanga bahoraho bazo. Ruto atangarije abanyamakuru bo mu biro by'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Kenya iki cyemezo nyuma y'igenzura n'isesengura makuru ryimbitse. Mu magambo y'uyu mukuru w'igihugu cya Kenya yagize ati nubwo hari byinshi twagezeho byangaragarije ko abanya-Kenya bafite byinshi batanzeho kandi ko bafite icyizere ubu buyobozi ko bushobora kuzana impinduka zidasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Nanone kandi ku rundi ruhande aho Perezida Paul Kagame yoherereje ubutumwa Perezida wa Kongo, ni mu gihe kandi umuhanzi Koffi Olomide yahamagajwe ngo yisobanure ku byo yavuze ko M23 ikubita inshuro igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ihuriro ramuka ritavuga rumwe na leta ya Kinshasa ryasabye leta ya Kinshasa gucana umubano na Uganda. Mwabyumvise ko ari inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi nkuzane ngo tuganireho muri aya masaha. Bana natwe ukanda subscribe no club buto mutukukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mba naguteguriye mbahaye ikaze. Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville kwa gatatu yakiriye anaganira ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Nkuko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, batangaje ko Minisitiri Nduhungirehe yaranashyiriye Perezida Sassou Nguesso ubutumwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yamuhaye ngo abugezeyo. Mukuru wa diplomasi y'u Rwanda na Perezida wa Kongo kandi ngo baganire kuri kandidatire ya Richard Mihigo u Rwanda rwatanze nk'umukandida mu mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ishami rya Afurika. Ngo sibyo gusa baganiriye kuko baganire n'uburyo bwo guteza imbere imibano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Ni mu gihe muri Nyakanga 2023 Perezida Denis Sassou Nguesso yagiriye uruzinduko rw'akazi Kigali rwasize yambitswe na Perezida Paul Kagame umudari w'ishimwe witwa Agaciro ngo mu rwego rwo kumushimira umuhate mu guharanira iterambere rya Afurika.